Ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mangukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sibhekela ke nje ama transfer umazi akhona ke kwi Betway Premiership sobhekela lapha ke kulona ke iqembu amakhosi ke iKaizer Chiefs udouble vilayo ekuthiwa ke amakhosi ke nawo asejoinile ke irace yokuthi ke athole umdlali ke ozoba istriker kulona ke iqembu lawo ke laphana ke amakhosi Kaizer Chiefs ekuthiwa ke isijoinile ke irace yokuthi ke ithole umgadli laphana ke ogijima ke kulona ke iqembu le Richard Bay FC uyanela wakambuthuma. Uyanela Mbuthuma ke ungomunye ke laphana ke ogile iKaizer Chiefs njengoba ke ikade ke idliwa ngo-2-0 kuona ke umdlalo ke odlule wayo ke iKaizer Chiefs versus iRichard Bay FC. Uyanela Mbuthuma ngempela ke ungomunye woshaye ke igoli lesibili ke kuona ke lo mdlalo. iKaizer Chiefs ijoina ke nje ijoina ke Orlando Pirates nayo ke okuke kwabikwa phambilini ukuthi ke ngathi ke iyamfuna lapha yana ke Uyanela Mbuthuma. Sazi ukuthi ke lona luyiphi iqembu eliyoqhamuka neoffer mhlambe ke iRichard Bay ezokwazi ukuthi ke liyamukele, kodwa ke nje siwafisela ke inhlanhla womabili ke amaqembu ukuthi ke mhlambe kube khona elizomthola ke. Updates nje bengiphethe ukuthi ke iKaizer Chiefs nayo impela ke isijoinile lapha ke umqiqo wokuthi ke kutholakale ke lapha ke Uyanela Mbuthuma from iRichard Bay FC. Like ivideo ke bese ke uya subscribe kuyona ke ichannel mina nawe ahlangabezana kwevideo elandelayo. Nisale kahle.